Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Kaseng New Trap Youth Council West Khasiels District hakakat pratri unok pra arjar arpue kala IT dagador khasio President jongka Hill State People's Democratic Party ubap KP Pangyang nak benta bu un pensngo sya kitendong skor jong sarkar jela ki South Likiman kiban pensana me kerteng jong ubak Hoping Stone Lingdo ubalong no ilam berem jong parti bat we ni kiriu san partai beladan benta ban penyo jela bapura ya kami khalia Nakalian keseng kekwaru baka sorkar jela ke Dewan Ainam ya ke kerteng jong ba Hoping haki school niki college sorkar ban ai kerteng no ya ke IB PWD Hanong Stone haka kerteng jong u bat ban penrong ru ya ke kerteng jong u haki achievement award bat ke bakong san kalong baka sorkar ke Dewan penbenano ya ke arpen riu trik unai lur kum ke sengi syuti haka jela borok kowe ni wan ban submit yawi kenika memorandum hayu jengkel pat ke jongi gelong kalau kapang bersa 6 ya lihat mai Kristen lo beri ruwele 6 takari budget itu oh jase ngila ban ong ba tang kindir ke ba ong ba ping udai presiden jong NSPDP ndagi ba pun ki ong ba ping dei nong yelek 6 takari budget itu hagi ba pun ki ngimla sya ngak syuk ban sengap ya kena kijing bomlei ke sarkar halal kijing persyang jeng mai ban lau ya bisa sudah ke bala so kari bijak betul kumtan nak jeng ngi ui nalor ba ila long MP MLA MDC hagi ju ko por ngi ui ko por ba long EM jeng ka primary education hagi por ba juga district council ke badang kentuk lang ya ka kasih jantia la bat ya ke education ila seng hadu khat pas pak tam ki school dia perkat kat no tam na deng jongi dan la seng tang way atli ila thau history bubun dari balai ini breu jongi breu elek lo seng palat dia kata padon ke benta ke history na ta jongi college lane ka higher secondary school lane ka secondary school lane kana school government haga kerteng ki jong imai apa student ndo kuman pensanang ye kaba negeri yang jengi ye yo i katai ka IB PWD guest house nong stoin kaba imai ila jusa hang tu lalu ngamli palat dia ka life sem sososna bila sak be jang tu kumta negeri yang jengi las ngode ban terpat di surga ba ya katai ka IB PWD ban penkelano syaka len hoping student do nong line IB PWD nong stoin namar kum kadak ban burom ye ya kajing sensar kajing tre kajing inam takari dia untuk kamtam kedai kecekak kebat i kebalain hila ni kum bak sarkar kajulek ya gitu racing achievement award yang nong ba achievement award hanong lain achievement award bergiwe-giwe tinggi kuat ru ba i kerteng jeung mai hoping kedai bandrung kum haki Hoping Stone achievement award habrai ban ai kinu school ki bapau ya ki khna school ki bapau ni no kino tre ki ba kham kan ran din kum bai mai ki le nam ta ban pin sa nam ka teng jong i bat ka ba saw ka bangi kwa kum kadak kum bangi i ka jing le niam ka ba khadu yu mai yu bi sen no du doktor mukul jong doktor don ba khat no bat baro ki amali ki kran ne ta bangim lap kum yu ni bro ba contribution bon nam ta ka ri bi bro kham tam e ki jala jong kum ta ngene ko ni terpat ya laki penang belum presiden badon mentah ke sarkar ini bayin pensio ke sarkar ba ya ka arpundu trik ke de sniap ke jong i mai Kristen dewan declare no da state holiday kum kadak ban purom ye dikata ke jing kwa jing geseng ban ngi kwa bakini kin urlong no ngi kwa bakin yu ini nilai ya keren bat i balak unu ka bentak ba khadu ngi keren long bangi i ya ke jing hia di bisamla ha kajing ya kun yang no kam ha kinu bentar i baladakin ladaka nakalian ka embus kawan rano ya ka ya kanu kuat ka khamtam ladakin nok kidon nam ta history jong i ping ladakan runga ki syllabus jong school lai katakan tengkiu gari bi ndo lengba history paning kong kumelaong ba dai bandon ka kerteng ye mai hoping
way ke college, ini ka nuku secondary school, ini ka primary school juga government. Haga keteng ke jong i. Ngas ngoba ka sarkar ka don hok ya ka banle kata. Beli ka don hok. Kumalong mantan presiden jong ka HYC West Casiles. Men bai long EM jong ka education apo ka district council kasi jentian mensua. Tiki hajar kali school dei ma i initiate bat iba beli ya school dari kasi bat jentian. Ka arpat bakatai ka IBPWD. Kemudian apo nongstoi. Ban ai ka kateng ke jong. Kum ia ubah koping MLA belak hatna. Kumulong mene life cost yang tam. Ilong MLA hakane ka mustang sosial. Kendon ka weru ka yin. Bat kamut bah bom don yin gede ka jingduk ke jong. Kamut gede ka jishak di ke jong. Kena kata ka daw. Bila shime gede ka IB kum ya ka yin la jong. Yele election nang tu. Bat Iran ya ka session minister nane kumpu. Ludi minister wa dai mo maswa. But kumu emeleru nang tu. Di kolong kabadai ba kanom ya ka sorkaran ngai ya ka mati long shwa bangin ai ka tengu chobi. Ya ka tei ka jing ka mau borong tudi haka bele shong fokus nan. Ko arpat ya ki award dan ki achievement award jong ka. Jai mendri ke chobi mo hapo ki benta ba ka pede wa sorkar. Kalau dai sya bo mai hoping endon ka teng ke chobi. Da ka ba ni utang ya ke jing sekri ke chobi. Ba ile bri uba hikai ya ke jinang jing start mo pun we ni ki founder jo ki ba bun ba ke school pin pai po ka rilangam pin pai po ka East Casiles ni take ki ka pu ma po lingkhoi mo long secretary ki arpos nem tam ya ka ti rilangam secondary school ni ki oman ka higher secondary long ka college long secretary arpos nem tam untai ki school ki ba bun ba bilong secretary kalong karipos ni kalau ada hok ba moh bandon keteng cui rono ka award nang ba ki briu ki yo paling ai award keteng cui ba ilala kata ban syek ni moh di fokus kan ba khadu ba ka siap ke jong i ka ba mangiru kun ka parti ru mentang ya rakehi i thain borda kun halapi ya ka ke i ba namla ban klet ya ka di syek ni jong i te ai ba kani ka siap jom i hoping man kaskan badai haka arpo riltrik jong September sarkar kan snobha ba kan bu no kum kasi cuti ke pang jong ka sarkar kan mau ya ki kam ba kordo bo ni urang ba nga su kwa ai barong stang ni ko lada ban tip shushu mo bayo le se begini kijing dawa ki long ki ba umsung le song ni nganget ba ki ripule jong gari be ki jong mo kan jin dalam bangin research mo ngane bangin puli ngin bucing thok kam ya ka contribution jong ni rang ba uba mula shikri kri bu jeng kumul omne de ki palat sanput ni di snem hakikam ki bun ba ki ba ina kai ba khadu ni mderu ban klet ba ya ka full fledged state hadin ka hill state movement ka benglio ka tumu state udai human ka ping aka jelam ka dong man priyo ya ka full fledged state ya ka jingap san post nem ka state ka dong lada ka state ka dong kam sudai ban bu ya ile ne bari ki we paru ka ba burom ka bagi nyotang ya ki kam pa ka ki nasmo kam na jemut ka jinga ka post nem larni klet ya ku ni ba teron ka jing ong ka ong Kajat beriu klaim ke mati jong ilong shua kalong kum kelik klaim.